Нормандорты саммиты кечирөлөбү үчүн эпосы шартлар ерине кетирилди. Амма тарихы да белли дегил. Бу акта Украина тышкы ишлер назиры Вадим Пристайко Австрияден адыш Александр Шаленберг эле бераберликте берген брифинг вактында билдирди. Украина назирынын билдиргенине көрө Нормандорты саммиты бу жылдын сонундан эвел олажак. Курушевге да Австриянын Украина үчүн гуманитар жардамы киретилди. Сөз ятырымлар акында да Пристайко кайд этти ки Австрия Украинада эң буюк ятырымчылардан бiri olmağa devam эте. Bir çok sual muzakere ettik. Butun bu yıllar devamında Şarkta Rusiya tecavüzüne karşılık göstergenimizge bildirgen yardımları için Avstriya zinandaşlarımızga minnettarlık bildiremiz. Ama bizim münasebetlerimiz da keng. Şu cümleden ticaret sahası Avstriya yatırımlar sahasında birinci yerini tuta. Avstriya Ukraynaga gumanitar yardım beri endi 1 milyon euro tranş ayrıldı. Umumen 37 milyon olacak. Bu gumanitar yardım verilmesinde çok yıllık analilerimiz var ve biz daima Ukraynaga destek bildirecekmiz. Çünkü Ukrayna hem Avstriya hem Avrupa Birliği ortağıdır.